Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing khangdam habara kawai kari ni ka lockdown, ban khangla na kajing sapriang ukunyang jingpang COVID-19. Kalapan hiaru hadu kata-kata yo ke yok kakot jong kinong khai hakaleng kening nong ba Shillong. Unong lom khobor jong ka Batisi TV. Ha ka jekran bagi katu kat ni kitrai ki bade ki kali bakan top ya ka banalari workers bat modrina. Ki baran hamolai ki lai tho. Bah kini ki lai banai balala. Ka yok kakot kalahiar hadu kata-kata namar omdan yo hakakam khai kali. Bat wat menta lakum ba shi banai bala pleru ka jingdan jong kinong thiat kali kaduna bha habayinu jor bat ki por ki bamenshua. Benai April ting sam yo, tama benai Mei pat lah dang lek screen dang yo bendi dia. Mod benai set dia komsis tam ars pak kali. Te benai Mei pat ni dia tu yo kom lai pau sabo tadi. Tam gitu booking badan barem, tang itu palai kali. Kira bila play outlet jongi sewai po mo ngap iru azaman bentet kali. Hang ni jongi dealer lah azang bentet kali. Te hak kena lockdown di sudut am ya kaji har kayo korpo kejala kajinya rasu tu tembak mendi kali bar lah kam kiu hen dia mendi kali ya kiu mentah pun 40% lah kiu hadu mentah sih tang banai Jun kan mentah banai ya kiu kum 40% mencoba perpat lockdown ni set dia kum kandai sport ni set dia sisi mentapat ka masalah kam hen dia harap tambah kum dia kum last year banai Jun tan ni dia dang sandra itu di sisi mentah dang di new tuli dang di sisi malah hamki ko nang try ko bade ko ki dia kali ki untuk ki tu nak perlu dara dia kali ki insentif ki dan em pila pun sangat ikno tre hadu mentang ni padan penting sangat kuno bisi ikno tre bayar ka kamai petang si benai lah yar kamai tambang ina peli mentah lah license ni raban lari try di perkat inang try dari di lockdown pun arai benai dia try kenut pensiu kan ai pensiu tam jang si benai April udah kasih kan siu tam tung komedi dari kan siu tam kila siu kan dia tam nirap inang try di basem ram per basem kali kisim ram umde nangi beriga kisim ram na bank tim bantana bank ri ai pori ki por lockdown ki ai pori ki hadu lai benai pensiu hadir buat por lockdown nan ka pensiu ini pengang ni mentah ku mengipo jenja hills kila dan putrian jika semua nak tim jualan susu ni, kita binang tu. Cuma cakap mengap tim jualan susu ni, ladon ngisi setiap outlet. Tembus lagi ladon, milim ni ladon, ladon saus setiap ni ladon. Tu beri binang tu tim jualan susu ni. Tang nak hani silang shar, kiwan ni, bamdan kali setiap kiwan cendang ni. Bande kali nado bakasang lockdown hi haka rusau trek di tunggu March te ado bakang player man kani atrek te gimdan jing dia gimdan jing yo gimdan jing kamai hi dia ru ban ba play ro bakisha ado mata tingin pala bande na barba kidang kali jungi GPS6 mata ba mi kamai ko pun kan nom jangka government te nakaliang company jungi kim pat sedang ban prepare bai ni kali basics te kanang syapori bangin yo sai hadu banai July first week second week na sang ban yad biang kam ko ju yad tikpor tikidon em ki beri kiwan thet kali ki bon thet ki dunar dari ki bakwa pada ban buat inquiry ki kali kilai bon ko sa simple kan ke showroom bangin laj bande kali biang ki beri la sang ban wan mangkasngi ban kali klipnya ko no bande menta
kini kali kemai BS6 kata Aisyah kan watang ya mangi dari pergi showroom tu kata Asyibut de saya government le ke bahap yo nak berkaki company setiap jingdo ke bakrau hai ki kacing hari hari ke lockdown te along bet 0% bet dan jingyo dan jikamai na ya kalai benai Macam perpat lockdown kena kisah PD kali. Kisah kesang ni kita kisah ni dia reo nyutli mangi hane mostly ni pewatang iki trucks bagi commercial vehicle. Kali kan pai tahu Julai teo benikong teo bar and ki basic sebenarnya taruh kadar kelakio hado mbahwoi berdunado lailak sampau kawe truck. Desa kibre ban shem matai kali ru kan kata ya kiru maka cingyo ru kimpat dan mata. Bang hap sia manage ni matai kibre ban shem ru issue ane ki schemes ki bank ki yarap yangi na bantai ki interest pindunano. Bujo ki lockdown interest ki yarap. Ane buat ni commercial nak ki pick up berit ada ki truck he ba kharsau tayar kan tayar. Mentah pre ki tong tray ni le ni. Dia shuffle nak mata orang ni dan sispaman bilang tray tinggi hap tray tak kubat 30% di khasan sengi kiwan nak kumbat lai pawat khasan sengi kiwan lai pawat di certified di shell lang ya ka kelab kerang bandum ya yap iwe kan Dan em bapila pensange yakin nong tray. pa bersangat imdan Iba simram katu kayaknya ke bank tema ke bank ka moratorium yaki ba kila ban siu ya karam juki hadin lai benah Pindang lak ben ailat ban siu hadin. hadin lai benah Ni dah kim lak ban siu pat klik nak. em kini tinggi pala ban kini ka interest juki benda kanang kion kanang yan kanang hen kan ke larai ki di ban siu 10% interest te di lak ban siu lai benah kan pada ka 8% interest kasut juki la kam kion